nagiye nkurikira cyane buri mu bantu berura bakigisha ku kintu cy'ubuja kandi namwe mu mateka mabi namba no bivuga sinzi namba wenda mbivuze nabi ariko hariho abanyamurenge benshi bagituka abandi hakabaho n'abagisubiza inyuma abandi kubamba batuka kino gitutsi cy'ubuja. Umwami ngo aravuga ngo ni mubareka abo ngabo ngo nabasinzira. Iryo zina rivuka gutyo kuko nta gasinzira wabayeho nta sinzira wabayeho ariko nyine biswe iryo zina n'umwami kubera kuko batabyutse ngo batabare. Abanyamurenge nk'abangahe iyo bicaje hamwe baza bakubwira amateka yacu gutandukanye kubera iki amateka yacu atanonosowe ngo yandikwe kandi nibande bafite inshingano zo. Ndagushimiye cyane wowe dukunda ugakunda n'ibiganiro byacu. Twebwe turi One Africa Channel. Jewe ndi Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Iyo mvuze ngo ambasaderi, mbavuze ambasaderi umwe rukumbi. Turacari kumwe na muzehe hano twabasezeranije yuko tuzazana parti ya kabiri zibanda ku muco, ururimi n'amateka by'abanyamurenge. Mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro kandi kugira ngo muzehe tuganirire reka tubanze tumusabe yongere yibutsa abantu dore ko tugiye kwinjira mu gisata cy'umuco cyane kugira ngo tutaza kuwica kandi ari twe tugiye kugeza ku bantu. Muzehe ngaho subira wibwira abantu. Murakoze cyane, reka mbanze mbashimire kuntumira cyangwa se kundarika muri ibi biganiro. Ku mazina nitwa Manowa Rugabire Sebahizi. Nduye muri Austin mu mujyi wa Texas. Nshobora kuvuga ko ku byerekeye umuco nkunda umuco wacu, nkunda abantu bose kandi nkunda n'abanyamurenge cyane kubera kuko ndiwe kuncamake niko nshobora kuvuga. Okay, hanyuma tugiye kuza kwinjira rero mu kiganiro twaho twibanda kuri ibi bintu nari mvuze by'umuco n'amateka by'abanyamurenge. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina turamukije abantu bose badukunda, abakongomani bose ndetse n'abanyafrika bose muri rusange. Hanyuma tubibutsa yuko channel yacu mu minsi mike izahindurirwa izina, itazaba ikibaye One Africa Channel ahubwo izaba One Africa TV. Tizaba ikiri One Africa Channel abantu babifate, izaba One Africa TV. Muze reka twame twinjira mu kiganiro. Amateka y'abanyamurenge na ayahe? Amateka y'abanyamurenge nshobora kuvuga ko ni maremare. Wowe uzazumbaza ibyo ushaka ko nsubiza, ariko amateka y'abanyamurenge ni maremare kuva babaho kugeza n'ubu ngubu. N'abanyamurenge abanyamurenge ni bumwe mu moko y'abakongomani arenga 600. Abo ngabo nabo ni bamwe muri bo. Rero barangwa n'umuco wabo nk'uko n'abandi bakongomani bafite iyindi mico yabo. Bakagira icyo bahuriyeho n'abandi bakongomani nko gusangira igihugu n'ubutaka, bagasubira kandi bakagira n'ibyo bagiye batandukanaho nk'uko ayandi moko yose ameze. Murakoze. Okay, inkomoko y'umunyamurenge ni iyihe? Abanyamurenge amateka avuga ko bavuye i Rwanda abenshi, abandi bake bava i Burundi, abandi bake bava muri Tanzania. Bose bajabuka muri Kongo. Amateka abanditsi benshi bemeza ko icyo gihe hari mu gihe
mu 1700 n'imisago bikurikiranye n'abanditsi uko bagiye bakora ubushakashatsi. Nuko niko nshobora kuvuga. Noneho umuntu wambutse cyangwa se wajabutse Rusizi imbere yitwaga Serugabika, ahitira ahantu hitwa ku Gakamba, ni hirya bukeya yo kubwegera, kubera kuko yari umutunzi w'inka nyinshi. Amaze kuhashika abandi basigaye hakurya bamenya amakuru kuko habonetse urwuri rw'inka, nabo barajabuka bamusangayo kuncamake. Ariko icyo gihe ni igihugu cya Kongo cyari kitaritwa n'izina Kongo. Noneho bariya basanze Serugabika bari bakeya, ntabwo bari baba benshi cyane. Babaye hari ahantu inka zabo zikomeza gupfa n'abantu barwara ubuganga, biba ngombwa noneho ko bakomeza kuzamuka bigira haruguru buke muri biriya bihugu by'imuhira, niko abanyamurenge baza babyita. Aho ngaho ni za Gatobwe, za Muhanga, za Gatyazo n'ahandi. Nyuma nanone bakomeza kugwira baguka, bakomeza kugenda no muri biriya bihugu by'imuhira haruguru ya za Uvira, mu Igaryi, ku Gataka n'abandi baja mu bibogobogo. Noneho icyo gihe igihugu cya ruguru cyari kitaraboneka, kigituyemo inyamaswa nyinshi, harimo impyisi zikomeye za Rumungu na za Gatare. Abanyamurenge kubera kuko amateka yabo ashingiye ku nka cyane, bagenda baragira inka, noneho barazamuka baje no mu misozi miremire, ku buryo bahahuriye n'intambara ikomeye cyane y'Abatwa. Urumva Abatwa bari batuye aho mu gihugu cyabo bahiga batunzwe n'inyamaswa. Noneho abanyamurenge bahageze, urumva kugira ngo inka zirukana inyamaswa, urumva kugira ngo inka zibaho hantu ibyo byo kurya by'Abatwa bibure, batangira kurwana, barwana iyo ntambara y'Abatwa n'intambara y'izo ntare na za Rumungu, kugeza bayitsinze icyo gihugu kiraboneka, n'abandi barabasanga ayandi moko kugeza n'ubu ngubu, nubwo intambara zibirukanye, ariko nuko bari batuye. Murakoze. Hanyuma uyu Serugabika niwe abanyamurenge bose bakomokaho? Oya, Serugabika niwe se w'Abagabika cyangwa se kuruza w'Abagabika, kandi abo Bagabika n'umwe mu mirara y'abanyamurenge. Okay, ukomoje kuri iyo mirara, amuyitubwira kugira ngo noneho tuze kuganirira abantu bayizi. Imirara y'abanyamurenge aha nayanditse, nayikoreye ubushakashatsi, nasanze ari imirara 28. Hariho nabikoze mu buryo bw'urufwabi. Reka mbasome. Hariho Ababano, Abadahurwa, Abadasomera, Abadinzi, Abagabika, Abagorora, Abaheto, Abahiga, Abahima, Abahinda, Abahondogo, Abanyabyinshi, Abanyakarama, Abapfurika, Abasama, Abasegege, Abashonga, Abasinzira, Abasinga, Abasita, Abatakure, Abatura, Abatwari, Abazigaba, Abazoza, Abega, Abitira n'Abongera. Bose ni 28. Iyo niyo mirara y'abanyamurenge.
Okay, hanyuma bino bintu tuzatwumva ngo uyu murara n'uyu ngo barahuye ngo barihuje biva kuki? Kwihuza ugiye kubyitegereza neza urasanga abangaba hari abahuye, hari abahuje ibisekuru cyangwa se ibisekuruza. Noneho muri iki gihe bariya bashobora kwitirirwa sekuruza umwe uri hejuru cyane ubabyara bose, hakaba n'abandi bitirirwa sekuru mutoya wo mu murara wa bugufi. Kandi nanone n'ubu bushakashatsi bukozwe wosanga bahuriye kuri sekuruza umwe, nanone bakagira umurara umwe, bikurikirana nuko abashakashatsi baba babikoze. Ndaguhereza umufano. Njewe mbarizwa mu murara w'abasinzira. Abasinzira baravukana n'abagorora, abo twita abagorora kuri none. Bose ni abasinzira kandi bose ni abagorora. Noneho kubera kuko dufite sogokuruza umwe witwa Rugorora, uwo nguwo ni wo wotuma twitwa abagorora. Ariko kandi iri zina ry'abasinzira turarisangiye kubera kuko amateka azavuga ko ku ngoma ya cyami y'u Rwanda bagituyeyo ngo habaye intambara, abantu b'umwami bose barahurura baja mu ntambara. Noneho Gapita wari uyoboye aba bene Rugorora ngo araza kuko hari mu gicuku ngo agerageza kubabyutsa ntibabyuka, arakomeza aja mu ntambara. Noneho ngo bagaruke umwami ngo asuzume abantu biwe asanga bene Rugorora ntabarimo. Abaza Gapita wabatese aba bantu bagiye. Noneho arisobanura aravuga ati nahageze ngerageje gukomanga ku mazu yabo ntibabyuka. Umwami ngo aravuga ngo nimubareka abo ngabo ngo nabasinzira. Iryo zina rivuka gutyo kuko nta gasinzira wabayeho, nta sinzira wabayeho, ariko nyine biswe iryo zina n'umwami kubera kuko batabyutse ngo batabare. Urumva dushatse kubita abagorora bose ari abagorora n'abasinzira byokunda, kandi dushatse no kubita abasinzira byokunda. Ayo mazina yose barayasangiye. Ni nko kusobanura ko n'aba bandi bafite aho bagenda bahurira bashobora kwitirirwa sekuruza umwe. Okay, hanyuma iri zina umunyamurenge, abanyamurenge rikomoka hehe cabuze ryabayeho giheke? Iri zina umunyamurenge ryabayeho sikera cyane, ariko biza bivugwa ko kubera akarengane aba bantu iri zina baryiyise kubera kwitandukanya cyangwa se kwisobanura ku buryo babayeho mu mateka ya Kongo kuva kera. Noneho nk'uko nabivuze babayeho mu kinyejana cya 18 cyangwa se aricyo 1700 n'imisago. Noneho babayeho kuko bari baravuye i Rwanda. Abandi banyekongo bagakomeza kubita abanyarwanda. Babisa abanyarwanda rero ikaba n'impamvu yo kuvuga ngo nimugende musubire iwanyu. Ariko mu minsi itari mu myaka ya za 1978
icyo gihe bari bafite hariho itotezwa rikomeye cyane muri kariya karere kubera kuko n'intambara ya Murere ndaza kuyivugaho bukeya. Noneho abandi banyekongo bari barahinduye politiki, abapolitike bagoreka amateka y'Abanyamurenge. Noneho baravuga bati n'ahandi mwari musanzwe mwitwa Abanyarwanda nimujabuke iwanyu. N'ubu ngubu baracahaye babivuga, niyo ntambara dufite none. Noneho aba bantu biyumvisa ko iri zina rikwiriye guhinduka, batangira gutoteza abantu. Batangiye gutoteza abagabo babiri bakoreraga kuri Kiriba kuri Ondes. Aba bagabo babiri ni abagabo, umwe yitwaga Tahiro uvukana na Kajabika ndagira ngo, n'uwundi yari umusama wo mu Kagogo umwene Nyarushumba. Noneho babahereza amaperimi provisoire, no kuvuga ngo ibyangombwa by'agateganyo by'amezi 3 kugira ngo nibishira bazahite babajabutsa i Rwanda. Bariya bagabo nta kindi bakoze, bagiye gutaka, bageze Buvira batakira bene wabo. Icyo gihe mituwalite y'Ibuvira yari iyobowe na chef Kabarure Obedi. Nta kindi nawe Obedi yashoboye gukora, atumiza Abanyamurenge bose kugira ngo baze bahurire muri iyo nama bige icyo kibazo bahuye naco. Muri iyo nama yahuriwemo n'abagabo 13 kugira ngo batore izina bashobora kwitwa, kugira ngo Abanyekongo bareke kuma kubatoteza. Hari Buvira mu nzu y'umugabo, simbizi nimba ari ngombwa kugira ngo mvuge iryo zina ryiwe, byenda tampanguye, reka mbirekera aho ngaho. Ariko nanone bahuriye muri iyo nzu abavuye ruguru mu mazone atandukanye. Reka mbivuge. Haje Bipamba umunyabyinshi wari userukiye zone y'Ifizi, Pahoro Bipamba. Hariho Kabarure Obedi umusinzira wari userukiye izone y'Ibuvira. Hariho Kajabika Andrea umusinga wari userukiye izone y'Ibuvira. Hari Karojo Sunzu umusinzira wari userukiye izone y'Ibuvira. Hari Murondanyisira umwega wari userukiye izone y'Ifizi. Hari Mutanga Daudi umusegege wari userukiye izone y'Ibuvira. Hari Mutumitsi Danieli umusinzira wari userukiye izone y'Ibuvira. Hari Mwungura Matayo umudinzi wari userukiye izone y'Imwenga. Hari Ndahamikwa Lazaro umwega wari userukiye izone y'Ibuvira. Hari Rubibi umusinzira wari userukiye izone y'Ifizi. Hari Ruhara Simoni umusinga wari userukiye izone y'Ibuvira. Hari Sebugorore Pahoro umudinzi wari userukiye izone y'Ibuvira. Hari na Semajambi Deo umusegege wari userukiye izone y'Ifizi. Noneho muri icyo gihe muri iyo nama bahisemo amazina atandukanye, amazina agera kuri 5 kugira ngo bakore amatora bahitemo izina rimwe. Bize
kwitwa abanyamurenge, biga n'irindi zina ry'abanyakibira, biga n'irindi zina rya ba muntu, biga n'irindi zina ry'abanyabijombo, biga n'irindi zina ry'abanyetombwe. Noneho iri zina ry'abanyamurenge aba ari ryo riganza ayandi yose, aba ari ryo biyitirirwa bikurikiranye n'aho bahitiye mbere. Urumva bavuye aho ngaho igakamba aho Serugabika yari atuye, noneho ngo batangire kwigira haruguru mu Mabeho, aho ahatari indwara nyinshi, aho ngaho hari Murenge. Aba ari ryo zina bahitamwo, aba ari ryo bakunda, n'ubu ngubu niryo twitirirwa nk'abanyamurenge. Hanyuma abantu bashaka kubihuza na Gisaro ko ntaho twigeze twumva ubivuga. Gisaro niwe promoter mu bushakashatsi twakoze. Urumva icyo gihe Gisaro niwe wari warize mu banyamurenge. Noneho iri zina rimaze gutorwa, bakoze inyandiko, noneho Gisaro aba ari we ubijana hariya ibukuru kugeza byemewe. Hanyuma ku bijanye n'aya mazina watubwiye, nayo baremeye aho muri iyo nama cavuze bagiye batora amazina yarasanzweho abantu bitwa abariyo baza barayize yarasanzweho. Ariko urumva kwitwa abanyamurenge, imurenge niho bahitiye hambere. Kwitwa abanyakibira nanone bari basanzwe mu kibira. Kwitwa abanyabijombo, bijombo niyo nshobora kuvuga ko ariho iwabo w'abanyamurenge. Kwitwa abanyetombwe nanone niho bari batuye. Urumva bari bashatse guhitamwo izina rimwe ariko rifite amana, bitwa abanyamurenge. Okay. None se ni ukuvuga ngo barayatoye, ariko hari abantu bamwe babonaga abanyamurenge bakabita ayo mazina cyavuze bakaba babita ngo ba muntu, kuko hari nk'umutumirwa twaganiriye aravuga ngo agera i Buganda ngo bazaga bita abanyamurenge ngo ba muntu. Muntu ni ibiganiro bazaga babumvana, icyo bavuze cyose bakavuga ngo muntu we, muntu w'Imana we. Noneho bafata iryo zina abandi barabibita. Okay. Hanyuma rero abanyamurenge nk'abangahe iyo bicaje hamwe baza bakubwira amateka yacu gutandukanye, kubera iki amateka yacu atanonosowe ngo yandikwe, kandi nibande bafite inshingano zo kugira ngo bicarire aya mateka bayanonosore neza, nibamara bayatunganye bayandike. Nshobora kuvuga ko twari tukiri inyuma cyane, ku buryo ibintu byo kwandika byari ntibiraba. Ariko byandiyo tuguma kuba mu gihugu, kuko twari tumaze kugira abantu bajijutse, imyandikire yakagombye kubaho. Ariko ikibazo ahubwo ni nayo ntambara dufite kuri none, kubera kuko bariya bapolitisiye bagoretse amateka y'abanyamurenge, bashanyura n'ibitabo ababirigi bari baranditse by'amateka yacu. Ariko ubu ngubu birahari, bashanyuye ibyo muri Kongo, ariko birahari, biraboneka mu Bubirigi, ku buryo amateka yacu ahari yanditse. Noneho ayo ni amateka y'ababirigi, noneho ayacu nayo twari dukwiriye kwandika yongeretseho. Ubu ngubu turacyafite ibibazo by'intambara, ariko nibirangira abantu bamaze kujijuka cyane, ndetse nshobora kuvuga kuko naho bahungiye hirya no hino bakomeje kwandika. Niko bimeze. Hanyuma ntubona yuko wenda hakwiriye kuremwa nk'inteko ishinzwe amateka, ikaremwa wenda tuvuge ku mufano za mituwarite, zikicara zikavuga ngo zireme inteko ishinzwe amateka,
bakabahereza nk'umurimo kugira ngo bagende banonosora amateka yacu bayandike. Sinzi ubutumwa wenda bahereza abantu bari muri position za leadership mu nzego z'abanyamurenge zose. Nshobora kuvuga ko zirimo abantu bashoboye kandi bajijutse b'abagabo bashobora kwandika amateka, ariko iwacu haracyariho intambara izo zituma abantu barara ku majoro bababaye kubera kuko nyine icyo kibazo kikihari, ariko nikirangira nabo barabizi ko bagomba kwandika amateka y'abanyamurenge kugira ngo tugire noneho amateka yanditse. Hariho impaka zagiye zibaho kandi zikunda kubaho cyane kuri ubu. Abantu babikibaza ngo ese abanyamurenge n'abatutsi namba atari abatutsi ni bande? Noneho bankubitubwira wowe ubibona gute? Simbizi bikurikirana n'umuntu ubisobanura akavuga ngo bizenda abanyamurenge si abatutsi. Bikurikirana naho yabikuye, abivuze bene uwo arabisobanura, ariko ku bwanje njyewe nemeza ko abanyamurenge ari abatutsi. Abatutsi n'ubwoko kandi bubarizwa ahantu henshi. Ndaguhereza urugero, muri Kenya no muri Tanzania hariho abitwa abamasayi n'abatutsi. Muri Uganda, Rwanda, Uburundi, muri Kongo harimo abatutsi. Urwo ni urugero ntanze. Ariho n'ahandi henshi hariho abatutsi. Noneho kuba turi abatutsi tugomba kwihakana abo turi bo, kandi n'Imana yatugize ko. Noneho kubera kuko ibihugu byacu byagize amakimbirane n'intambara twokojwe n'abazungu, nicyo cyatumye baza gushiraho kubiba amacakubiri mu bihugu byacu. Baraturwanisha, noneho bagasobanura bari abantu uriya muhutu n'umututsi bari baturanye kuva kera, bakaza kubasobanurira kuko badahuye, batavukana, batafite icyo basangiye bakarwana. Ariko ahatarabaye intambara ko muri Tanzania no muri Kenya abamasayi barituriye, nta rusaku bafite. Ibyo niko nshobora kubisobanura. Ijambo izina ubututsi n'ubunilotike bihuriye cyavuze bitaniye he? Njyewe ntabwo nize histoire, ariko nk'abantu babyize bashobora kubidusobanurira. Nilotike ndumva ari Igifaransa, naho umututsi ni Ikinyamurenge cyangwa se Kirundi, Kinyarwanda, bene ibyo. Okay, hanyuma ndacyakomeza kukubaza kuri aka kantu, urihangana tube nk'abakavugaho bukeya. Hariho amateka avugwa n'umugabo w'umunyarwanda yari umufilozofe akaba n'umunyamateka ngo ni Alexis Kagame. Yagiye avuga yuko izina ubututsi, ubutwa n'ubuhutu zari classe sociale. Hanyuma urumva yuko abanyarwanda bagiye bagira politike yabo ya ndi umunyarwanda, baza kugaragaza yuko ivyo bitari amoko, byari byo kubatanya gusa, byakoreshejwe n'abakoloni, bashiraho iyo systeme yabo ya ndi umunyarwanda. Hanyuma iri zina rero ry'ubututsi ku banyamurenge ntimubona wenda yuko twaba turigita ariko atari iryacu, cyane ko tudahuye na biriya bihugu bindi? Biriya bihugu turahuye, dusangiye amateka. Uko dusangiye, uko turiho turi abatutsi muri Kongo, niko n'abatutsi bari Rwanda ni Burundi namaze kubisobanura. Iryo jambo abanyarwanda bararikoze ni ukuri, ndi umunyarwanda. Noneho bakuyemo kiriya kintu cy'abari abakoloni, nibo baje kudutandukanya muri ayo mazina. Ariko inshusho, buri muntu wese afite inshusho ikurikirana nuko Imana yamuremye. Kandi nta muntu wagiye kubisaba ngo Imana imureme ari umututsi cyangwa se ari umutwa. Imana yaremye umuntu nk'uko ishaka. Noneho abazungu aba ari bo baza
kutuzanamo ayo macakubiri. Nuko niko nshobora kubisobanura. Okay, hanyuma reka dukomeze. Hanyuma ubona abanyamurenge cyabuze abakiri bato yewe n'abakuze, ubona baza amateka yabo? Barayazi nk'abantu bakuru. Njyewe ndi mu bantu bo hagati, niko nshobora kuvuga, kubera kuko mfite imyaka 56. Nkuko nabivuze mu bice bya mbere byatangiye, navuze igihe navuze ko navukiye ku Gatongo ku minsi 3 y'ukwezi kwa11, hari umunsi wa gatatu nimugoroba saa 9, niko ababyeyi banje bambwiye. Kuri ubu ngubu mfite imyaka 56, igiye gushika 56. Urumva sindi mutoya kandi sindi mukuru, njyewe ndi hagati, ku buryo nshobora guhamya neza ko abantu bakuru bose bangana nanje n'abanduta bazi amateka yacu. Ariko abantu batoya ntibayazi, kubera kuko ntibabaye mu gihugu, ntibabaye imurenge, intambara yarabaye nyine, abantu bagenda bahunga bakwira imishwaro kugeza n'ubu ngubu. Niyo mpamvu abo bantu batoya bataza amateka, ariko barayakeneye kandi barayakunze, ku buryo nawe umunyamakuru uri muri abo batoya, dore ndetse wowe ufite n'ikoranabuhanga ryabaye kugira ngo iki kiganiro n'aya mateka uyageze ku bantu bashobora kuyumva. Niko nashobora kubisobanura. Abakiri batoya rero baza batemfane ku bakuze, bakavuga yuko batazabafata umwanya ngo babigisha amateka. Uzubona abakuze bafata umwanya, ndavuga wenda ntiwovugira bose, ariko ndavuga wenda nkabuze, uzubona bafata umwanya ngo bicaza abana babigisha amateka yabo? Aho ngaho hariho ibisobanuro byinshi. Nshobora kuvuga kuko umubyeyi utabwira umwana wiwe amateka, hari ijambo riza rishaka nko kuvuga, si igitutsi kwita umuntu injiji, ntabwo ari igitutsi, ariko ni nko kuvuga ko hariho ibintu byinshi yirengagiza. Noneho yabyirengagiza ntamenye ko ahaye yigirira nabi. Ndaguhereza urugero. Hariho ibintu ababyeyi bagenda birengagiza, ko muri ibi bihugu dutuyemo uyu muntu akirengagiza ko atuye mu gihugu cy'igishitsi, ariko umwana wiwe azotera imbere agateza n'igihugu imbere. Reka mbivuge muri ubu buryo. Uyu mwana w'umunyamurenge none uri hano muri Amerika, ni umunyamerika, ariko kandi ni umunyamurenge, ku buryo azomara kwiga amashuri hano kandi yayize neza, noneho akaja gukorera imurenge, akaja gutabara abanyamurenge. Niyo mpamvu uyu mwana akwiriye kwitabwaho, uyu mubyeyi ubisobanukiwe akigisha umwana wiwe umuco, kandi akamwigisha n'ururimi, akamusobanurira ko ejo n'ejo bundi azoja gufasha bene wabo bari imurenge. Nuko rero niko bisobanuye. Uyu mwana umubyeyi we namwigisha ikinyamurenge, akiga ariya mashuri, akazoja gufasha abanyamurenge, azoshika abafashe mu rurimi rwiza rwumvikana. Umwana uhaye uvuga icyongereza utazi ikinyamurenge, nubwo yogira ubumenyi bumeze bute, azoshika bimugore, kubera kuko ntazumvikana n'abantu. Reka mbiguherezemwo uru rugero rwiza rufatika, kandi
iyo umuntu yakoze ikintu cyiza akwiriye kugishimirwa. Ndavuga abantu batatu. Hariho kandi abo bantu batatu barerekana kuko barezwe neza n'ababyeyi babo babarera neza. Hariho umwana w'umukobwa witwa Faraja ntabwo yabaye umurenge. Ndabivuga noneho nintanga ingero nziza ndibwira ko bari abantu nabo bumva ko ntabahohoteye nabavuze neza uko biri. Faraja ntabwo yabaye umurenge. Yavutse ise ari umumisiyoneri. Ariko kubera kumenya agaciro akamenya ko ari umunyamurenge byatumye yiga ikinyamurenge atarabayeyo kugeza akimenye cyose ndetse akigisha n'abana biwe ko ariga n'umudokiteri ubu ngubu ko ariga doktora. Hariho abana b'umugabo witwa Kizehe Verdumu n'abana nabo batabaye umurenge. N'abanyamurenge ariko batageze umurenge ariko bavuga ikinyamurenge neza. Hariho n'abandi bana ba Pasiteri Mikebanyi. Abo bana bavuga ikinyamurenge neza kandi batarabaye umurenge. Impamvu yabyo niki? Basobanukiwe agaciro k'umunyamurenge, basobanukirwa agaciro kabo aribo. Bitandukanye n'aba bantu navuze batajijutse cyane. Reka ndeke kuvuga ngo ni injiji kubera kuko abantu benshi babyumva ko ari nk'igitutsi. Aba bantu batabisobanukiwe cyane. Usanga umubyeyi utazi icyongereza akazabwira umwana wiwe icyongereza akamuvugisha mu cyongereza, kandi icyongereza umwana uri muri Amerika ntiwurinda kukimubwira, ni amaraso yiwe, ni ubuzima bwiwe. Ariko umubyeyi ugasanga ko aramubwira icyongereza, wamubwira impamvu akakubwira ngo yaye ngo kera twavuye umurenge ngo kandi aba bana ngo ntibaza bumva ikinyamurenge ngo nkwiriye kubabwira. Oya, wa mubyeyi ko arahemukira abana. Aba bantu twasanze no duturanye no hariho abantu shobora kukubwira benshi bahugutse babisobanukiwe. Hariho nk'aba Nigeria, hariho nk'aba Somali, hariho nk'aba Spanish, hariho nk'aba Hindi, hariho nk'aba Nepal, hariho nk'aba Shinwa. Abantu batandukanye bajijutse cyane, baza agaciro ko umwana wabo agomba, ibo ntibamurebera hano, baramurebera iwabo kuko azoja kuhakorera imirimo. Bigatuma imuhiri wabo bavuga imvugo yabo, ku mashuri no mu tuzi bakavuga ibyongereza. Kandi ibyo ngibyo n'abongereza abanyamerika barabyemera ko umuntu agomba gukomeza umuco wiwe. Uko rero niko bimeze. Abantu bajijutse bigisha abana imvugo zose, kandi abanyabwenge baza bavuga ngo umwana wese ufite ubwenge, utarwaye, utaravukanye ikibazo cy'ubumuga, uwo mwana ngo ashobora kuvuga imvugo 8 zose akazishobora. None se kuki twebwe twishimira ko abana bacu bavuga icyongereza imuhira, kandi turuzi ko ejo bizotugora? Ndaguhereza urundi rugero rutoya. Hari umugabo twari duturanye, sinshaka kumuvuga izina kuko ingero mbi nzanzireka sinza nzivuga. Uwo muntu afite abana, ariko kubera kuko
atabakangurira kugira ngo bamenye umuco bavuge n'ururimi rwiwe, usanga abana bavuze icyongereza, noneho asigaye agira ikibazo cy'abantu baje kumusobanurira aho agiye nko ku bitaro n'ahandi babana ntibashobora kumvikana nawe kandi ari abiwe yarababyaye. Urumva iyo ni imbogamizi kandi itewe n'ubujiji buterwa nawe wa mugabo. Noneho nkavuga ngo abana tubigishe imvugo zacu ku mpamvu imwe, nuko ari bo bazaja gukorera mu gihugu cyacu kandi bazaje gukorera abaturage bahaye bavuga rwa rurimi rwacu bumva rwatubyaye kandi rudukamiye. ku ncamake nuko bimeze. Okay, hanyuma nagiye nkurikira cyane uri mu bantu berura bakigisha ku kintu cy'ubuja, kandi namwe mu mateka mabi namba no bivuga, sinzi namba wenda mbivuze nabi, ariko hariho abanyamurenge benshi bagituka abandi, hakabaho n'abagisubiza inyuma abandi bamwe batuka kino gitutsi cy'ubuja, kugera no ku rwego rw'uko hari ababyeyi bakicima abageni abasore cyabuze se bakabuza abasore babo gushaka abakobwa runaka b'abanyamurenge kubera kino gitutsi. Iki kintu tutinje wenda mu mateka maremare, niko kivugaho, ni gute iyimiza abantu boyirandura ikavaho? Murakoze cyane. Nakunze kubivuga igihe nasobanuraga abanyamurenge bari bo. Abanyamurenge bose nkakurya wabivuze mbere, abanyamurenge bose ntabwo ari abatutsi. Amateka azavuga ko bajabuka, bariya abantu bajabutse basanga Serugabika hariya hajabutsemo abanyarwanda b'abatutsi, ariko hajabukamwe n'abandi b'abahutu. Noneho bashitse baraturana, barashakana ku buryo iryo jambo icyo kintu kiri hasi cyane, cyararangiye kandi cyari igitutsi mu gihe cy'abapagani. Ariko ubu ngubu ku ngoma ya Kirisitu abanyamurenge bose baravanze, ntabwo bagihangayikishwa n'ikintu cy'abaja. Urumva navuze ko abanyamurenge bose harimo abatutsi, harimo n'abahutu, harimo abo ngabo wavuze ngo nabaja. Cyo cyari igihe cya kera, igihe cy'ubukoroni ino muri Amerika bagendaga bagura abantu. Noneho abanyamurenge bakagura abakobwa, ntabwo haguzwe abahungu. Habonekaga abantu b'abashi n'abandi baviriya igasongo iriya kure mu bibira, bakaza ahantu kuri Kange bakagura, bakahahurira abatunzi bakabahereza inka cyangwa se amafaranga. Icyo gihe bakabahereza abakobwa bo muri ayo moko baza gukorera bashebuja. Noneho bariya bakobwa bashika bakabyarirwa na bashebuja. Urumva nimba byarabayeho, uyu shebuja agakunda abana bamwe akanga abandi, kariya ni akarengane. Ariko bariya abana barasa kandi barangana imbere y'amategeko, ku buryo ibyo bintu kabisa byararangiye. None abantu b'ababyeyi bakibuza abana gushakana bitwaje icyo gitutsi, uwo mubyeyi ndumva abamurenganyije.
kuko ibyo ngibyo byarabaye nabivuze mu mateka ya kera ariko byararangiye ku buryo n'ubu ngubu nta trace reka mbivuge gutyo mu Gifaransa nta muntu ushobora kubona ngo uvuge ngo uyu nguyu ni umuja ngo uyu ni umuhutu uyu ni umututsi oya abanyamurenge bose ni abanyamurenge ibyo ngibyo byarabayeho kera kandi byakozwe n'abantu bakeya abantu bakicizera ibyo bintu niki wababwira n'injiji abo ngabo ni abantu bo kwamaganwa cyangwa se bo guhugurwa ni abantu b'injiji batazi ibyo bakora ahubwo umubyeyi yagize n'Imana agashingira uwo muntu ubu ngubu ko turashingira abazungu ko turashingira abantu twamaze kugenda noneho ntitukiri harya mu ndyamo iwacu umuhungu n'umukobwa bafite uburenganzira bwo gushakana wowe umubyeyi bakaza kuguhereza raporo baramaze kubipanga noneho iyo yapanganye n'uwashaka aragenda abo babyeyi ni injiji kandi nibanumve bave muri ibyo ngibyo ntabwo bigifite agaciro murakoze asante sana reka tukwibutse yuko ikiri One Africa Channel njyewe ndacyari Professor Rutikanga ambasaderi w'Imurenge ambasaderi umwe rukumbi aho turi kumwe na Muzehe Manoa ahagenda twigisha aduhugura ku bijanye n'umuco ururimi amateka by'abanyamurenge Muzehe reka twama dufatiraho ikintu kijanye n'umuco twari tumaze ikijanye n'amateka dufatireho none ikijanye n'umuco naco tugikoreho abanyamurenge bagira umuco w'abanyamurenge umuntu yovuga yuko ari uwuhe ubundi definition y'umuco ni iki kugira ngo tubikoreho mu ncamake abantu babe babona nka introduction ku muco w'abanyamurenge umuco nshobora kuvuga mu rurimi rwumvikana umuco ni inyifato iranga umuntu iranga ubwoko ikabutandukanya n'ubundi niko nashobora kubivuga hanyuma uyu muco w'abanyamurenge rero ni uwuhe nk'utubwira nk'imifano y'umuco w'abanyamurenge kigira umuco w'abanyamurenge umwihariko aho utandukaniye n'abandi ibintu nk'ibyo abanyamurenge ni kimwe n'ayandi moko ayandi moko buri bwoko bugira umuco uburanga ubutandukanya n'ubundi abanyamurenge niko bameze abanyamurenge bafite ibintu byinshi bibaranga bibatandukanya n'abandi cyane cyane nshobora kuvuga ko umuco w'umunyamurenge urangwa n'ibintu byinshi bitandukanye birimwo ubufura n'ubunyangamugayo umunyamurenge kera kose ntiyaryaga ngo yime undi ntabwo yanywaga amata ngo yime uwundi utekesheje abanyamurenge barubaha umutoya akubaha umukuru agakunda umutoya bene ibyo n'ibindi noneho hakabaho n'ibindi byitwa kirazira mu kinyamurenge kirazira ko umwana mutoya yubahuka umuntu mukuru mu kumuvuga mu izina kirazira ko umugore avuga izina rya sebukwe cyangwa rya nyirabukwe kirazira ko umwana w'umukobwa aramutsa sebukwe amubanjije cyangwa se isebukwe yamuramutsa akikiriza yambu ntavuga ngo yambu n'ubundi iryo jambo yambu nkwibutse ko n'imvugo y'ikinyamurenge ifite amagambo menshi atandukanye amwe arava mu gifaransa nimba ushaka nyasobanure nze mvuga amajambo 5 turaza kugera kuri ico kintu c'ururimi by'umwihariko sawa noneho
uraza kunibutsa aho ngaho tuza kuhagaruka. Kirazira mu Kinyamurenge kurya inyama wamarukanywa amata. Bazaga bavuga ngo inka zirapfa amabere. Kirazira umwana w'umukobwa w'umunyamurenge cyangwa se umugore kugenda yambaye ubusa. Kirazira gukubita umwishwa. Bazaga bavuga kera ngo ukubise umwishwa ngo intoki ziwe ngo ziza zijuguma. Ni byinshi cyane. Okay, hanyuma iki kintu cy'umuco rero kubera iki kandi nanone ndaza kugenda nkubaza iki kibazo, kubera iki tudafite inteko y'umuco yicarira umuco ngo wandikwe unononsorwe neza, abantu babe bafite umuco wacu kandi wanditse? Uyu muco navuze ko dufite intambara, titukiri mu ndyamo. Ibiduhangayikishije ubu ngubu nukumva iwacu ukuntu hameze, abantu batewe bishwe umugenda iminsi yose, abantu ntabwo bameze neza. Ese buriya turamutse tuvuze ati wenda n'abatatabara cyabuze badahaguruka, ntiboba wenda hari nabo biterwa nuko batazi amateka, batazi n'umuco, hakaba wenda yo navuga ati kubera ko bamenyerewe kwitwa ngo nsaba Nyekongo, bikaruha bikabajamo kubera ko batazi n'amateka, bakaba bemera nyine bati turi abanyekongo. Tukavuga ntabwo bijoba koko ari hubwo ari ingenzi cyane yuko abantu bagira amateka yabo ku buryo banayasoma bakayamenya, banirwanaho bakazavuga ngo turirwanaho tuza abo turibo. Amateka yacu si ikintu tugomba kwigishwa. Turayazi no mu maraso yacu, tuzi ko turi abanyamurenge. Nta muntu niko umuririmbyi w'umurundi yaririmbye aravuga yitwa Baransananikiye, ngira ngo ni umupadiri, niwe waririmbye yandirimba ivuga ngo nta murundi w'umutima wabyibagira. Biriya ngo nta murundi w'umutima wo kwigishwa ko uburundi buri ku mutima wa Afurika. Nta munyamurenge wo kwigishwa ko ari umunyamurenge. Ibyo ngibyo ni automatique, ni ibintu biri mu maraso. Rero ndizera ko intambara nirangira tuzagira amateka yanditse n'umuco bigenda neza. Hanyuma ubona ababyeyi cyabuze abakuze cyabuze se urubyiruko, ubona bazi umuco wacu cyabuze bakiwuziririza? Barawuzi, abantu bakuru n'abatoya baraharanira kuwumenya. Kandi abatoya bo nibawumenya, urumva bafite ikoranabuhanga, ubu ngubu iki gihe ni cyiza, bazorushaho gutera imbere. Abanyamurenge bagira imyambarire gakondo? Abanyamurenge barangwa no kwambara muri ya mico, harimo n'ururimi tuza kuvuga, hariho n'imyambarire n'imirire. Ibyo byose biza ni ibintu biranga imico y'abantu. Abanyamurenge barambara bakikwiza. Nta munyamurenge, umugore w'umunyamurenge cyangwa se umukobwa ugenda yambaye ubusa. Ubu ngubu habayeho ikintu abantu bagiye bakora bikurikiranye nuko twarahunze dutakaza umuco. Noneho aho umuntu ahungiye akagenda aharahura umuco nk'uko abyumva kandi akabizana ntibimutere n'isoni. Ubu ngubu igitangaza cyarabaye, hariho abagabo bari mu gucura abakobwa babo, kandi bakavuga ngo ibyo ngibyo birasanzwe, ngo mwebwe ngo muracyari babandi bakera. Ariko mu Kinyamurenge iryo jambo ndirihaba. Nta mugabo n'umugore bahaguruka ngo baracuye ngo baherekeje umukobwa ngo nawe n'umwana nk'abandi. Uko nguko no guta umuco. Ku bwanje njyewe numva atari byo. Ikindi cyongeyeho, kubera
guhunga no kugenda hirya no hino abantu bari mu kugenda baje gukoshanya kwa sebukwe bakagenda bambaye kambambiri amapapa ari amapapa mu kinyamurenge cyiza cya kera bayita noto ni kujya ugenda bayambara ihaye ikubita ngo noto abanyamurenge bayita noto nta muntu wogenda kwa sebukwe yambaye noto yambaye n'urubega yakenyeye ibyo ngibyo mu mateka y'ikinyamurenge ntabaho. Hanyuma ku bijyanye n'injyana gakondo abanyamurenge bagira injyana gakondo indirimbo za zindi z'umuco z'amahoro zo gutamba za zindi abazungu badukolonije baraduhemukiye ndetse biza bivugwa mu mateka kuko mu Bubirigi habagaho umuzungu witwaga Gilles Requin ngo niwe wari inspecteur cyangwa se wari ushinzwe amahugurwa y'abantu bagenda mu bukoloni baje gukoloniza. Mu nyandiko ziwe ndazifite yaravuze ngo nimushika muri abo banyekongo ntimukababwire ko bafite ubutunzi muzabigishe gusa ngo hahirwa bakene mu mitima. Noneho arabifatikanya uko yigishaga abakoloni b'abapolitisiye akaba ariko abyigisha n'abakoloni bivuga butumwa bararyica bikurikiranye n'izo nyigisho bashika bakatwigisha kuba bakene no kwicisha bugufi ariko bakadutesha agaciro bakadutesha imico yacu. Kubyina haya ntabwo ari icyaha ni umuco mwiza. Nanone bari mu kugenda bashika mu makwe bataririmba haya nanone bakaririmba izindi indirimbo z'i Burundi n'i Rwanda bagatamba nta cyaha kibirimo. None se ni gute batoririmba izabo bakaja kuririmba izabandi? Ikindi cyongeyeho uriya muco wacu mwiza ni umuco tugomba kuzirikana. Abanyamurenge cyangwa se buri muntu wese agira aho abarizwa mu idini, mu muco, muri politike, mu gisirikare, aho hantu hose tukwiriye kuhaba kandi nta cyaha kirimo. Noneho bariya bashinzwe iby'imico bakaririmba haya abashinzwe idini bakigisha idini, abashinzwe ikibi n'icyaha nicyo kiza gihungabanya ibintu kikabyica. Nuko nshobora gusobanura. Hanyuma hariho nk'akaririmbo waba wibuka wenda ko muri ibyo bihe byo hambere ushobora kubwira abantu kugira ngo bumve n'injyana yacu uko imeze? Simperutse kuririmba izo ndirimbo ziherutse kera cyane imyaka 30 irarenga. Ariko izo ndirimbo nazo hariho ukuntu baziririmbaga zigomba gukosorwa. Hariho ukuntu baziririmbaga abapagani bamaze gusinda bagatukana bakitirira abandi. Ntabwo ari byiza. Urumva mu bintu byose hagenda habamwe amafuti agomba gukosorwa. Umuntu ntiyitirira uwundi akaririmba indirimbo z'inka, aririmbye inka, ikigondo, inka nziza imeze gutya, icyo si kibazo kandi si icyaha. Ariko yaririmbye nka wa musinzi witiriye uwundi akamwita amazina atariyo, ntabwo ari byiza. Nibyo niko bimeze. Hanyuma iki kintu ururimi nirwo tugezeho, ururimi rw'ikinyamurenge. Hariho abantu bashaka kuvuga bakavuga ngo ikinyamurenge ndikibaho, bakavuga ngo
ibyo tuvuga ni Kinyarwanda ni Kirundi cyavuze se bakabyitiranya n'izindi ndimi. Kwanza tugitangira, Ikinyamurenge ni ururimi, namba muvuga ko ari ururimi mushingira kuki? kuko twabivuze tubitangira, Ikinyamurenge ni ururimi nk'izindi zose. Umunyamurenge iyo avuga uwundi muntu aramwumva akamenya ko avuze Ikinyamurenge. Imvugo nyinshi zigenda zisa, nyinshi zirasa, zikagenda zitandukana gusa mu magambo ariko ugasanga zirasa. Ikinyamurenge kirasa n'Ikinyarwanda, kirasa n'Ikirundi, kirasa n'Ikinyamasisi, reka mbivuge gutyo. Urumva iyo umunyamurenge avugana n'umurundi ntibigomba umusobanuzi. Iyo umunyamasisi avugana n'umunyarwanda ntibigomba ibisobanuro cyangwa se usobanura. Niko Ikinyamurenge nacyo kimeze. Igifaransa, Igiswahili, Igipfurero, Ikibembe, ibyo ngibyo hari amagambo menshi Ikinyamurenge cyitije cyangwa se cyafashe akomoka muri izo mvugo zitandukanye. Nuko niko Ikinyamurenge giteye. Kandi ayo magambo ahesha icyo Kinyamurenge gutandukana n'Ikinyarwanda cyangwa se n'Ikirundi. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo Ikinyamurenge gifite amajambo yacyo yihariye. Okay. Hanyuma Ikinyamurenge kigira imyandikire? Nanone ndasubira nsubize nka kujya nashubije mbere, imyandikire ubu ngubu ntiraba. Ariko hariho abahaye bagenda babyandika, bandika icyo Kinyamurenge. Muri make birahari ariko birahari, byenda mu myaka iri imbere tuzaba dufite ibitabo bimwe byanditse mu Kinyamurenge. Hanyuma niki kigira ururimi rw'Ikinyamurenge umwihariko? Ikigira Ikinyamurenge umwihariko ni ubwiza bwacu. Kandi umuntu ukivuga neza ntavange, kiraryoshye cyane. Kandi ubwiza bwacu si ikindi nuko kivugwa na bene cyo kandi bakumva ko kibamereye neza. Okay. Ndagaruka kuri cya kintu kandi kubera iki tudafite inteko y'ururimi ishobore kunonosora neza imyandikire y'Ikinyamurenge ndetse n'amajambo ndetse n'ururimi rw'Ikinyamurenge, handikwe za dictionnaire zigisha abantu Ikinyamurenge, zisobanura amajambo y'Ikinyamurenge, kugira ngo bize bikoreshwa ibyo bitabo mu kwigisha abakiri bato. Njyewe mfite kwizera ko bizaba mu minsi ya vuba, kubera kuko aho Abanyamurenge bageze ubu ngubu bafite abantu bize bihagije ku buryo izi ntambara nizishira abantu bazakora bakandika ibyo bintu. Abanyamurenge se ubona bakoresha ururimi rwabo? Bararukoresha. Ariko nka kujya nabivuze, intambara zabaye zatumye tugenda twangara. Noneho aho ngaho cyane cyane abantu bakiri bato ugasanga ko baravuga ururimi rw'Ikinyamurenge ariko ukumva harimo n'ayandi majambo cyangwa se ayandi majwi akomoka ku zindi mvugo. Ariko Abanyamurenge Ikinyamurenge kiravugwa. Okay. Hanyuma tanga inama kugira ngo wenda ururimi rwacu rutazazima cyavuze rukazimira, ni iki abantu bashobora gukora? Ndatanga inama ku bantu bakurikira. Ijambo rya mbere, ababyeyi bigishe abana umuco n'imvugo y'Ikinyamurenge.
ndabwira abantu bize kugira ngo bazirikane imyandikire y'ikinyamurenge. Ndabwira abantu bato kugira ngo bakunde ikinyamurenge. Ndabwira abantu bakuru kugira ngo bareke kwirengagiza iyo mvugo bayitoza abana bakiri bato. Nuko nshobora kuvuga. Okay, muze tugera ku musozo. Ndashaka rero ngo umfashe nkubwire amajambo, umbwire n'abambara y'ikinyamurenge cyabuze, umbwire umwimerere wayo mu kinyamurenge. Nk'amagambo y'ikinyamurenge nyakubwira amajambo, noneho wewe urankorija umbwire uti ntabwo bazavuga gutya, nuko bavuga mu kinyamurenge cy'umwimerere. Banko bivuga numve. Reka tuvuge nk'iri jambo umukobwa Miss mu kinyamurenge bazavuga gute? Miss umukobwa n'umukobwa w'ikirangirire. Noneho Miss umukobwa mwiza, abantu bose babona ko ari mwiza mu kinyamurenge bamwita ikimeneke. Ikimeneke. Okay, hanyuma umuntu avuze ngo urugendo, kuja mu rugendo mu kinyamurenge buri umuntu yavuga gute? Urugendo nshobora kuvuga byenda ko ari urugenzi. Yazindutse cyangwa se yagiye mu rugenzi. Urugenzi. Okay. Hanyuma ho gucana umuriro no gukomeza. No gukomeza umuriro. Hanyuma wenda nka bino ukavuga gukubita umugeri, cyabuze nkaya gukubita umugeri. No gutera umugeri. Inka izitera umugeri. Umuntu wayo yikama. Ariko kandi iyihaye ishabira yishimye izitera imigeri. Sinzi ukuntu wari ubivuze. Izishahira imigeri hejuru bitewe nuko ihaye yiruka inyana yishimye ibyibushe. Inka ihaye yishimiye umubyibuho izishahira imigeri. Ijambo igipasu ni ikinyamurenge. Igipasu ni ikinyamurenge. Igipasu rero si icy'inka n'icy'umuntu. Ni umuntu wateye uwundi igipasu. Ariko inka yateye umuntu yashahiye imigeri. Okay. Hanyuma wenda mvuze ngo uriya muntu arasetsa, novuga gute wenda mu kinyamurenge? Cyabuze gusetsa. Ni umuntu usetsa nyine. Ni umuntu usetsa. Abanyarwanda babyita ngo ni ugutera urwenya. Ariko mu kinyamurenge ni ugusetsa. Ni umuntu usetsa abandi. Naho se iyo bari ko bavuga ngo kuryogora bitaniye no gusetsa? Umuntu uryogora azasetsa. Bigiye nko kuvukana, bigiye nko gusa. Okay, muzereka tugushimire. Ariko reka nongereho akandi gatoya byenda. Hariho amagambo menshi y'ikinyamurenge agiye ahura. Cyangwa se akavugika kumwe ariko atandukanye. Reka mvuge amagambo atatu agiye gusa ariko atandukanye. Nkavuga ngo iriririririririri, ararararararara, ororororororo. Urumva ayo ni amagambo atatu ariko atandukanye. Iriririririririri ninko igihe umuntu akumenyeho amazi utari ubyiteguye, uravuga ngo iririririri cyavuze ikintu gikonje. Ikintu gikonje. Naho arararararara ni umuntu ubabaye, ukomeretse, arasitaye, arababaye, aravuga ngo ararararara. Cyangwa se yavuze hariho nk'umuntu
wagize nabi ariko baye bashaka nko kwitura ineza kavuga ngo arararararara uwo muntu se yo kwiturwa bene icyo kintu kubera iki yamusuzuguye naho kuvuga ngo ayaye orororororo n'umuntu utagomba kwiturwa ineza ku nabi yagize naho ararararara n'umuntu wababaye naringiye byari bincitse ariko nuko bisobanuye hanyuma ahubwo bihise bituma nibuka muri ibi bintu byo kwicarira ururimi hariho amajambo amwe njyewe nagiye ngerageza kugenzura yo gutsinda ibi bavuga gutsinda wayagenzura aya majambo wenda n'abadukurikiye cyabuze abantu bazicara bakanonosora ururimi rwacu bashobora kuzabitekereza kandi bakabyitaho. Hariho amajambo yo gutsinda uzi usanga ari amajambo y'umwimerere cyane. Ayo majambo ntibashobora kuyadapta bakayazana mu rurimi hanyuma akagirwa amajambo yemewe. Ndavuga umufano wenda nko kuvuga ngo abanyarwanda abarundi n'abandi natwe tuvuga ngo umukobwa ariko mu rurimi rwacu baje gutsinda bakavuga wenda umurobanurwa. Ngiri jambo abantu babyicariye ntiborizana rikaba ari ryo riba ijambo rirepresent umukobwa mu rurimi rwacu. Yego cyane imvugo noneho imvugo yacu cyangwa se umuco wacu nashatse kubisobanura neza kuko ufite ibyiciri byinshi. Hariho idini, hakabaho politike, hakabaho umuryango, hakabaho n'inzego nyinshi zitandukanye. Njyewe nosaba bari abantu b'umuco ayo majambo ni meza bakwiriye kuyashiramwo mu myandikire yabo. Ngo umurobanurwa, igitimbizo inkoni bayita ishona, amakara bakayita ngo amapsiri, guseka bakakwita ngo no gukwenyura. Ni byinshi kandi ayo magambo yo gutsinda kuko bivuze uyashize ku rutonde na magambo menshi kandi meza yo tugirira akamaro. Byenda abanditsi bazodukorera icyo kintu kitunezeze. Yego muze turagushimiye rero ku biganiro byose twagiranye haba parti ya mbere ndetse n'iya kabiri. Murakoze cyane. Nanje ndabashimiye kandi Imana ibahereza umugisha. Mukomeze uyu muco ni mwiza kuko bizafasha benshi cyane cyane abakiri bato. Murakoze. Asante sana. Ibiganiro byacu rero ntibiteze gushira nkuko duhora tubivuga nakagaruka. Iyi yari One Africa Channel. Jewe nari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge umwe rukumbi. Tubonane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.